wo ka wo nyimi 1 cedi na ne de obeka so nyimi 1 cedi na na me no ya bosie ene wo nku nyina akotena na office Mame eja wo ko tie kaza wo to na se say wo musa me wo sa mame wo to na se say wo sa je me 10 million sa koto mame wo to na se say me ko me to asase 50 million ana wo tie kama mame na me tie kama wo na wo tie kama no me tie kama wo na aji me ye tie kama ya bosi wo na aji pene e wo ya bosi ya bosi anim sabi mame so wo sa aji me 5 mame kasa wo ko party ya wo ko tie ka 50 million ko ya bosi ko sike na wo bia ale te ya bosi me tie me ma do sika ma to da so ma wo si ya bosi ko sika me ba ho ya bosi ago ne nsa hye wo nsa ya bosi eje e wo fine e wo fisi wo me ni ya bosi nya ne ma robi ho na wo bu sa se e fe ya bosi ne mu nya momra eti a me twa me nya bosi na me ba ho ke to sa se ma ho wo se dey me to sa se ma nya bosi na me ba ho na na ti a wo ba na me si wo wan twa me na wo sa ko ye wo si me me oh daddy mama me wo ba obi frame me ba me tell wa ma friend parents I be pa wo bo wo ma ha me betra no nsia na bebe betra ha wo ba na ka me hu mi niu wo ba na ka me hu waji me fence 10 million asa ko to anua wo to ko to anua abegu ama me ko cement am ko to ye begu betwa ayi wo sa ko akoma wo mo ne se mo ntwa mo ayi se mo ntwa wo da se mo ntwa ade to mo twa anua no ayi no blog no mo twa bros no na me wo ma me kwaya ma me nyima me sie protro so wa le ka blog no wa kasa be wo abusu te wa le ka blog no me ni me ba no kura ba ho me no me ba na ba wo me wa le ka blog no aba ho le twa blogs no wa le ka blog no wa le twa da ko hwan ne mu hwan ne twa wa le ka blog no wo ko hwan ne twa wo ko wa le ka blog no se me ko so ko no se wo ne ko hwan ne twa papa me wa le ka blog no se me ko so ko me si me pe me fa mi sika ma sebi busata smart for chenipa obi dia tase ma me ma bo mo kwa na ka blog me ko so ko me ma pa tase ma na fruza em so ohun se me nu ba me bi em nu obi a enti no me bisu di kaka cho se me free santasia yimfi o me ka kira o na ma me obi a me dia tase ma ho ba se ma enya me ho na abeba wo kwa yi wo ba me ho we ya so ka me ba ho no na do sen o sa bro ko me me fo no ho mi da wa broke me ma grandma be say me from me first ase ma wo de ni po wo de ma o cha me ba o de ni po de ase ma me ni usika wa cha ase ma wo ka wo force me kwase me me ni usika ya bo si wo ko to be be ma se ni pa no bra o me ni usika wo ni misika ya de na wo sa ji misika se me ni usika me ni usika me nye wo si di kwa wo tia ska ma me wo boa me say wo boa ya never ho misika ya bo si misika baby o person odi ko bia be ko so wo tia ska ma bia be ko why mate unche sika ma mate me da se Abusuapanin nyambo acha me ba ho so tia ska ma me ni sika wo tia ska ma me anopa no mo twe ne fa wada roma na waba acha me ba wo tia ska ma me pa cha me da se why yes me da se bai Hofa abena musa endose nipa o kasei onu an abusuapanin no ana abusuapanin foforo e na sese ye na kasei onu a enanti woni ya bosie diska mano a ogina fidie kese so aka so onyi usika bia Hofa yesra de chinye wo se wo beba wo se onu na wati hobi mame ska na nkodi abusuapanin yin semente sa but what hobby and I would cheer sika no fa yen take it from there what hobby it very crack ya dance here say the sika bi wo na mom enye we what the sika ne ma bosie e ja me wo fadi intimi money sa wo de ma wan opanyini bosie me pa cho na what hobby no what hobby na busu apanyini wo ho biti abo ya me ba cho me di iskane ma ya abosi ene ya abosi ne koye pipesi no de bre me to koye pipesi ne bre me no ena me so nko si pila ne mame ti pila ne okosi mame no wo se me won kan wo ko no oba ene wo ka afkire wo ba ye no ye ko ya sase ne ko ne ombi mame tobo sika ne kodi hwan nsem ya abosi nsem etinya abusu apanyini na ji sika na mom no wo hobby ne ya ana ya bo tie me yen clarify hono wo de ma opanyini bosie Nanso na abusuapanyini wo hobi na adi sika na ma opanyini bosie
Entesa. This kind of man ya Abusuapanin ni ho. Ya we run a return Abusuapanin no. And ya kwata na office. And wo ka che me say Abusuazie say woni adaje. Wa resign yi no ne wo fanto ne ohene no. Nti say no me pe bibi a we nsem na me nko. Bosie ne ka kire wo. Abusuapanin ti wo. Wo jai wo mo sovia no. Bia no. Nti no. Abusuapanin ni nti wo mi say me pe bibi a me musa wo no. Na wo no so je panie. Na me say no bibi aba so ma me musa wo say. One na den krata ne ma. Abosie. Wa bra na abusuapanyin ni wo. Na eche say abusuapanyin ono na etwintwa wa na mu a on pesa asase edi ama no be yeso adwuma. Nti me ne kan ye no na abusuapanyin no ankasa kotwa bi ma me. Abusuapanyin ji goda ni wie ye no ka che me say ye nko to kotwa ma me na me kan say atansi ase obetwa ma me 30 million me se me mpe. Na ye dan a wo sa betwa ha ma me na wo se ma meje na me se menye sesen ti woni me ye yi na me ye sem asen we de me nti ase wo ti me ne kan ne sa ba ya bosie ne ho na me se ade ba ho no wo ma wo de ma me 30 million na ade ba ho no so no e ma me 50 million me 50 million me pe ba bi ye ntia me 50 million no ade nti na wo de hase na ma me e ne wo se nya hwe menye a na wa sa wo ba Abusuapanin asa gi me 7 million se wo de koye pipa nti me fa sa pipa we ni ma wo na me se me fa ma wo medima wa bi bedrum ba bi no bibia ni adanse nti ko medima wa gi no 70 million no 7 million no je na ko ye ni pipa blend ko ba na wa gi we no yo Ede wo je ye so krata akro number ama eye Abusuapanyin no very good ene won so say onye usika bia wo more than wo se chena ba me tobo ha de ye nkasasa why eno twisan wo se chena obeba opanyi mame twisan ha ya fidikase ye ndidi atemu a twisan Mr. Why ha de asomdwe ne ye hwese ebedi hene ye ndidi atemu nka sabie so nsema nsem fata why Abrana de wo mu ne se krata no akwamu stool Opemsuo 104.7 pa me number 2 ho na ate no na abana me hwe side plan no so no mami side plan eguta no wo mo amake yeah ya make amanu yeah ready wo hwe you know allocation paper no any side plan wo mo amake amano okay allocation it is here man plot number 4A yeah 4th road yeah make nti 4A no the bus site plan is from allocation no what the bus site plan is ini so e wo so be just say was so ne market say yeah ha sa na meka senka ne ode ma wo no market say ha enam dia ma wo mu say 4A no wo so de 4A ne kura ni so 4 ne na was meaning say a full plot nti ba moto half plot and a full plot me to half plot 4 no eni ena me chiri ofa mate wase ni ti atwam a site plan no ye ma ne kwa ya ma ke bibia hwe ni so ofa we ya ba bia wasase ne wo no eni so wa so eno ase ya ye de amount as a photo bi ni ye twa de amount ye twa photo hunu na prepare crab me de ko kire no nanse waka ba bi wonu kwa ne di me ko sa plan no mo wo ayi side ho no and me ko ho no mo se we bibia ni so say ye na ye nso ye ka kire o se bibia ni so kwa me nko na me nkwaji o misika foforo nti kamne ne nana ne ko na ofufu anto ata nanse oni wo de we bibia ni so I see ye twa photo di ama wo no di ama wo asase ni photo ni ye twa ama ono kwa de o ka we ye site plan ko me ne ko me fence wo nwura na ayi a wonu ko so o de me banana ho ni mu street say ade om de ayi Opemsuo 104.7 so say chena obeba ye sra nyame say ade e beche why mama bosie no nti wo hwe no ba bia wo hu mi so ma broko mi ama me ti se no ma ne kra mi ma ofa ye ma Abusuapanyin embra enam dua so na ahoma hu soro ti ye hwe na ombra sambre